Ono zbog čega bi pohvalio sve igrače od prvog do zadnjeg koji su nastupili, to je ta ekstra snaga volje. Bili smo jako dobri u defanzivnom bloku, bili smo jako dobri u ovoj agresiji, u duelu, u sprečavanju protivničke tranzicije, što nam često nije uspijevalo. Danas je to bilo na dobroj razini, tako da kažem taj defanzivne smjerice igre dobre. Na kraju krajeva nismo ni primili gol, mada je protivnik imao 2-3 izgledne šanse, znači sa tim dijelom definitivno smo zadovoljni. Ono što nije dobro da smo mi stvorili isto tako malo ozbiljnih situacija za postizanje gola, znači treba nam tu još u tom napadačkom dijelu raznovrsnosti, dubine.